Uburundi ni igihugu gifite ahantu nyaburanga ndetse n'ahantu h'amateka heza cyane hasurwa n'abantu benshi. Muri ino video tugiye kurebera hamwe ahantu hatanu hasurwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ahambere duhereyeho ni ku kiyaga cya Tanganyika. Ku kiyaga cya Tanganyika ni hamwe mu hantu hasurwa cyane muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Ikiyaga cya Tanganyika ni kimwe mu biyaga binini ku isi ndetse no muri Afurika. Aha kabiri tugeze ni kuri Ruvubu National Park. Iyi ni pariki y'igihugu iri mu burasirazuba bw'u Burundi. Irazwi cyane kubera inyamaswa zitandukanye zihaba arizo impongo, imparage ndetse n'ibindi binyabuzima. Aha gatatu ni ku isoko y'umugezi wa Nile, Source of the Nile. Aha rero ngo hakaba ari ahantu hari inkomoko y'uruzi rwa Nile, hakaba haherereye munsi y'umujyi wa Rutovu mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi. Aha naho ni hamwe mu hantu hafite amateka akomeye. Ikindi nanone ngo hakaba hari ikimenyetso cy'ibuye rigaragaza aho uruzi rutangirira. Aha kane ni kuri Karera Waterfall. Aya akaba ari amazi amanuka ku musozi. Aho rero muri Karera Waterfall hakaba haherereye mu ntara ya Rutana. Ayo mazi amanuka ku musozi aba atanga ishusho nziza ku buryo akurura ba mukerarugendo. Aha gatanu ni kuri Gishora Drum Sanctuary. Igishora hafi y'umujyi wa Gitega ni ahantu h'amateka hafitanye isano rikomeye n'ingoma za kera z'abami. Nanone ngo umuntu wasuye ahasanga abantu baba bagomba gucurangira abashyitsi baba bahasuye. Ngaho rero ahantu hatanu heza cyane kandi hasurwa cyane mu gihugu cy'u Burundi.